Tripura traditional rignai bahai tak norogoro nugui siwi rangui mano step by step phunugui tongoro hingke tabo hingke first time hingke khadang duli manao khadang dulmani hingke aro natayo dajak natayo khadang dawi haike dulkha hingke kisa daiteno dulpai mano ama hingke speed ke hingke bo khadang kiting ke dului tongo ama ke rignai sengani bagai rignai sengan be first khadang ke madulo hingke ama khaimani hingke kisa khadang no piri nao kajayatei speed ke taibo buri dul thongnai tei khainao hingke tabo ama kiting ke dulpai mani pore hingke first step paikha hingke tabo ama kolok ke dul mani hingke abo ke bomolni bagai kolok ke khadang dului nao khadang dulpai mani pore hingke taibaisa ama wa khajak tongo wa kisa hakjal hasake pas kisa kajal ke khajak tongo aro khadang no rabai matlango hingke abo aro phanni rabai ne step by step ke rabai matlango amo kheno no nal amo nal bai hingke aro mono phanai aro khadang no wawo phanai matlango nal bai kheno hingke haike phanai talangai thange step by step mono gorobai taisa saka talangai tola phanai mati pe hambai joto।